Kohaman kapara bayin how Jesus Christ haga gospel minda ngilios ngo karbo Jesus la poi ha kawai kesnong bon kibriu kila ialum saudong jongo Jesus bon kibriu kila ban yoi yau Jesus baraba u Jesus le yoi yaki paid ba babon u Jesus la stang ban kran u Jesus la paid yaki briu bara bot Jesus la ong yaki kane ke pateng kalong ke pateng boman bale namar kipan ya ka dak kashin bale u Jisu la ong yakin kine ki briu kane ke pateng kalong ke pateng boman namar kilaman namar u Jisu wala ngoto ya ka jingmur jongi bale kine ki briu baro kilawan minda namar ki koban yoi ya ki kampala namar ki koban yoi ya ki dak kishin ban penskam ya ka jingai jongi kine kibri baro kilaban hakmad utrai hakmad Jesu ban yoi ki kampala knamba kilaban penskam ya ke jingai jungi knamba kin ngait ba Jesu udai ukun jongo blei ba Jesu udai unong penim jaga perte ide ke tagadau kine kibri baro kilaban saudong jongo Jesu te Jesu ulas ngotu bha ya ke jingmud jong kine kibri ko homan ko para ba in how Jesus Christ hatongi le chai mane ban yoi ya kida kishin ban penskam ya ke jinget jungi ban penskam ya ke jinget jungi hatongi leit ban duwai hatongi yalum saudong ke duwan jung utrai ban yoi ke kampala kan bangela ban penskam ya ke jingim jungi habangi leit shaing mane habangi leit ban duwai tang ban yoi ke dakishin tang ban yoi ya ke kampala uji sun sa ong yang ibai minta kane ke patang ro kalong ke patang boman namar kiwan ban yoi yakida kama namar kiban bad kipan yakida kishin ban penskem yakajinge komen kapara ba id man lakas ngi yoi kabe ke kampala man lakas ngi barong ngi yoi kabe ke kampala kai ke to kampala ba uji sule man lakas ngi haga jingim jongi kare ke yukaris na baro ki kampala ba uji sule le ke kampala ba kharau ba uji sule le kadai ke yukaris namar manlakas ngi hakapor mas hapneng mas ujisu pen kala ya po barka wain kum ka med barka snam jungu baru jisu uwan shisha hapogo donor jungi ujisu uwan shisha hakte jungi ujisu urung hapogo donor jungi ibe kato kade ke kampala ba kharau bangi barong ngi yoi langba ki khmat i barong ngi yoi langba ki khmat jungi kabe ke kampala ba kharau hakapor mas hakapor yukaris ba ujisu upen kala ya ukpo barka wain kum ka med barka snam jungu baru jisu urung Henry, what did I Jisu open kala yuk po barkamain kum kamet barkas nam jungu ru what did I yoyiru ni pan kibeki dakishin na Jisu knamba ngin penskam ya jingai jungi komer ka para ba in how Jisu Christ habangi pan kibeki dak lanai habangi pan kibeki dakishin ne ki kampala na Jisu sa ong yang ibe kane ke pateng ro kalong ke pateng boman namar mindaru ki ngi pan ya ki dakishin ban nge pun ki brio haba ki let ban duai pun ki brio haba ki let ban simen de retreat lane ki convention baro ki ongkumno ladangi yoi ya ki kambala ladanga yoi ki to ki brio ki yojing coaching ya lane ki ngai yoi ki to ki brio ki kerla ka mod kan stang ban nge ladakim kerla ka mod ladakim yojing coaching kia nganam nge te bun sin ha ke jingib jingi ngirung i ko ban nge scam ha uble ngirung i ko ban nge scam ha ka tin jong uble tang ladangi yoi ya ki kampala ka jingim jing henry jisu ngaladab le bun ki kampala ngaladab le ka be ki kampala bakrau na baro ki kampala bangalale yukaris kadeka kampala bakrau jisu dang ong yangi jisu dang pens ngo thu yangi manla ka khlemat henry bun sin ha ka jing trot jongi nginam ngeit ngimron ka to ka jingeit ka bakrau kom ka para bain how jisu kris ha ka ne ke mas pokoit tongen kille yalade hatong irong ilong kum kine ki brio hatongi yelum saudong chunga duwan hatongi rungi rung hapoi mane tangban yoi ke dak tangban yoi yake kambala ladanga yoi ke kambala ladanga yoi nga yoi yake dak ngan ngeit kambun haujisu ladanga ngeit part ngan artatin be don bun ki brio mintaro ki artatin haka bor jung ble haka bor jung jisu bun ki brio ki artatin haka bor jung yukaris bun ki brio artatin haka bor jung ki sakramen baro bale namar kim pat yoi ki kampala kim pat yoi ki dak henry jisu dang ong yangi
ngalale ka be khambala ba khrau ka dei pe Eucharis lang ba ka Eucharis Jisu uwan kamar jong ibe pe hakane ke mas bogir ko ko param tongin panmap nau Jisu na ka benta ki por ngiru ngila want ya ki kampala ban penskam ya ke jinge jongi tongin panmap nau Jisu na ka benta ki por ngiru ngila want ya ki dak kishin ban penskam ya ke jinge jongi hau Jisu ban haktin jong Jisu war tongin kerpang ya Jisu ban yarap eng ibe banginum artatin bangin ngets kem hau Jisu rangim yoi ya ki dak kishin rangim yoi ki kampalaru tongin ngets kem namar bale kum bangala ong manlakas ngi le ngi yoi yak ka bagi khambala bakrau ba Jisu uwan shisha ha pogoner jongi hakadur jongu ko bale hakadur jongu ko barkabain Jisu uwan happo ka donor jongi ibai pe te hakane ke mas bakoin tongin kerpar ya Jisu paniara ping ibai pe bangi paro ngin ngates kem bangin long ngim long kum ki to ki bori kela kila yalum saudong jongu Jisu ban yoi yak khambala ban ngait ba Jisu udai ukun jongu blai tong duwa na kamenda kane baro kalbang nak shiminta yakane ke mas bakoin enero ya Jisu Christ